kum shibenta ban wan rai kampan roy kisnong kithau bat kum ju bandang pen khlan gi skul sarkar u MLA ga nong po ba meral bons em haran kan bat ki we ki he officer ki bakan thop ya ki nong trainer ka tanat ko ya khya bakan thop ya doctor TS Moment district medical health officer ribo district ka doctor bi bala assistant DMHO uba Eric Levin dekhar video umling san ari block lembat ki we ki la yo ban kendu lang ha kisnong maulong nong tulu banyi keran halor kat to kan tli ki kampan roy ki badai ban ra ka ne kisnong MLA ka nong po ba meral bons em ba kran sklat pathai ku bor lai thu bahkan ka jing kendu ulang apin nong tre jo ka sarkar harin kat ki nong ilam jo ka nong maulong nong tlu kila yo bani kerna halor ka jindon kam jo ka than bandon ka sub center bar ka jing penrung ya ka maulong government LP school hapo ka PM Shri lan ka pradhan menteri school of raising India ka badai ka scheme jo ka sarkar pereng ka bal ajet ka maulong government LP school ban yo ka jing rap kum shibenta ban pen khlan ki school sarkar ta so komen ko kra mengiyo ban yo kejat po ka snong maulong nong tlu ki ni ban yo ban pendikna ban budin yang ki katokan itali kam ki bide ban keneka snong kamun kom lo na gamta ban pendikna ban budin na gamta proposal ka ba na kam slam ban laya ap khindi kum ka snong ka don ki boro ko wi ke ni time long area ki ni na ki um na kha ro au de ban ki jim don no ya ka sob center akan eka jaka tinggi dak ajing dokumen do krau ya ka dor bersenam ti berokoi bagi senam di paparan jan baro ya ka jing kamesin do jing trilang ki kita lai so bahaya ke jaka pempau yang sun nu kalau jaka ni kumjuru ya ki officer kalian jam ko office jam TMHO kat kum jing bitha na kalian jam director bani menteri yang katna jongka ko ka khya ni la la ni poi ha ni snam na sni ban pendikna kat ko bo jing entre kan ada panggil ayo ban review ban scan baka village health council yang baka don po ni snam bahkan function properly ya ko mo bade kanang bagi jing bid jing biang jing don kamera ko yang jong health department kina pan IT syakan ka council committee akan lawan menteri kam keloya keneka sub center na kum ta jing mentoi jing ram sung sung kam tam ya ki kilom kemi environment ki ba kha khlu na ta ki besit ki jing pam ki dawai ki desin kan mo jing mentoi na ta keneka don ber kathani baro ka we ka ar ka mo jing budin ha ka we ding ba ka jing penrung ya ka school maulong government LP school apo keneka PM Shri ketika skim jongka sorka prem kaba u menteri ramba jongka ri ulasim kia kerpang kalau jongka ni ada mitip untuk perdana menteri school for rising India lungkot mitip kum PM Shri kaba jid pada identify ya ka maulong government LP school na taban yo ini jengrak kum ki additional classroom yo kum ki proper fencing yo ki proper toilet banyo yaki furniture kemudian banyo yaki up to date skill material ki dalam tadi kena school na kemudian tadi komputer na kemudian tadi ini juga kam tam bagani belum kumsi bentar bukan klien ya ki school sarkar government LP school ni sutu ketika school na kemudian bodok borangli bomla kan school ki school private rem agency dan ketika school kemudian kita bilang belayu apa identify kertam ya kenika shnong ya kenika government LP school keberadaan ini ya ikut ya ka shnong ya ka managing committee jung school ya gitu kali ini juga dari school kita lah ka jadi trainer pada juga por ya ka shnong berkowe ya kibala IT dan keluarga sih shnong managing committee ya ke Jakarta mai ke keluarga tak jadi mentol jom bulu malam bahkan juga por ila yo ban budin ha ka bede badka ne ka weli skim ka SAGY ya ka ba MP jong ka selong parliamentary seat ha ka jing recommend dengan sunai majar kat kandai ila yo ban jit ya ka negisno ban don ki jing mentoi ki ban wan lemba jong ki tenang bapher jong ka sarkar jela kum manusa ala bende ha ka bede ba ki tenang jong garep keryan ala bende ki tenang jong kot kekhia lam de ketna jom ke ki kamri dokhan fishery nak ki poultry
ki jiman toy ki bagi nong sang ni ki don kam ti la yo ban budin ni kan ni ki don kan video ni ban share ke snong ban ni scan ban kalian jong ka komiti ka bala don po jong snong ba ni yo ban pendidikan don par snong por ko kan ki yo jiman toy ni ba da ban ni skim SAGY ka ba de ka bala jik pang bala identify nang ta ban toy ki dong snong ti gini ki lai ni ki ma bagi orang Islam ke dapat Islam pada sini bagi ini sekian bagi ini kita nak tanggung jawab jom kita pada anak Islam itu saja saya kumpulin orang Islam Islam kita dalam kan ada apa lembat ke school managing committee lembat kita Islam kita lah air jadi terlalu nak tanggung jawab jom